Gor Kapatisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Terpang sa irong basnong jongi. Hadi melaweng ye kijing shna dukan. Kiblakia de kiding kibagi nong shong de madan kiju shong de beros kata. 14 dang ban ruj da ulan, bat ban pinyeng da ki Shatri Ramha. Kibanda nagasngi ye ginong de madan, kemut pran menta kelakam itanan. Ngelayo rubanya keren bagi nong de madan haka bagi layat ho mamenta kelakam sengopengat ling bagi jing shim kia. Jonga dorbar shnong wat habru ban pinyo eki degi Shatri Ramha bagi lapan pauru ko jing sengongo ye ka dorbar shnong namar bagi la shim kia ban pinbet ye ki jaka shongde na ka benta jongki kena makan open wet iki bayat bayang hakilenti yat kejat kumjuru jadi kali ki bayat hasurak. Senat si hajar mo bang nyanyo ikasnong watabro ikisang longpi sang samla rama snong ba kidon rangkat bangi ginong song madan hakan kaliang ng watabro di kita mengisuburang senat dak penran presiden yang iro itayo ka song mo ada ke penceria lete nang ni ka cakar gi sumti maki lete di ong ran peret ke bala yang nyala dan peret na kem sumti ke sarkar gi nang sabe na pate tang forte wala ka tang habisha nak senang apa dia mu lem macam song haka bor senong ka song ka bor ka an oh balalau kita tigili pangal iklo iken kam long kalong bi an kan ba pakin sinai ngam to kene permanen to kena iwai petang tiwe tegar tu buat ni per sama nang idon ke jekta dem kam trai surak ne kena iwai petang tiwe ni siang mestak ngilum damet kadang saka ka loy ka ko implan lalom tigi ke lalong yang permanen mai lai sama lasa bro teh kata kan baki lalau ne pen prame tali kenal kenal ke ngiro prap sang nak ne i kajing ai Shatri jong kasnong tengi la so ngo nge so ai kajing kerku si bon bae ke nya kasnong mo da dai kui kasnong talong tindan te kajing support ini kinong song madan gilai sube direct baik long ka snong pak long kadang don kajing support long kadang don kajing kerpat ya ka sarkar ba ai lapswa ba kindayo jaka kindayo ye ka sapen keriak nang ne ya kasnong wat habru lete ure khamtam ne urang basnong ka jingkit kya yang ini nong song madanong ngimla chu pen ai bulai te nong ngimla ngimdon i ban siu kulyang mani ai da ka busket ki urang basnong tambang isu ai ta jingkit bulai si hajar ngo urang basnong ha ngisno tingis ngo palak sya urang basnong tamba hakan ka jing paran no chaden pen keriak chaden bangi le biar didok ha khamtam tinggi jenjar kan bani siang pong mentane hente kalong nala katane ka krero kalong no kumne kalong e kumne bani siang pong bani e mekla tang bawa la kataro nyap ya sya sitom ma tang bangi ayo jika song bani yo pela khokun no ma bangi sya chu de kadong no wat apru tek mod kun ayap ngan ni besuap janang ne tababa serta Kadar basnong wa tabru namar ba hajaka bangin tit ya kani ka Shatri ngila maihi la pendiang ingi la kadar basnong i tengi sa kunan do si kadde ya kani ya ngidap ya kajin sngo ka bakraw ya kadar basnong hamtani rong basnong ibala kitkia na ka benta ka jongi ila tremat batman siam kanang ba nginyo ya kani ka Shatri Kawai kaliang long ay kublay lang hiro ya ka municipal yung CEO sa municipal ya ka police department kaya don ringkat menen bat ngi ha kasi ka jingsam ya kani ka Shatri kaya kalong ba bangi ngano bangi ngidap da ka jing smoburam te ngikat padzur hiro ya ka municipal buat ba kan perkalang ro ikan yangi hakawai kaliang ba nginla ba ngin yo ala ijong ijakai ba kamdiang hadin habuat ya sakawai ro bangikwa ro banong ye kitu kiba
ya ka ya o nong yalam jong ka social welfare bad ya ka urban ba kiru kin perkhalang ka nyangi ginong shong hang ni hamot pran ba kimde ba lada ki mot i ban pen ken ria ti long di ban perkhat ken ki di ban ayangi ki jaka ki babet ku babiang ti kata nga katpat jor ya ka municipal buat badai kitu he ki han ki badai pet ya kani ka kut ka subah hang ni hamat kan ya katai te ko bai kam tam ya mendangan barjun ngan kam dan kajing slowo kadai ya kador basnong wa tabru namar hoai pilai ya kasi saja ni dan kajing penkuat kanu kitre sitom nam ta jongi banwan yalam ban penkut pen subah ni ban pen itnat ya kani amat peran hoai habang ipet menta ngi itnat sisa ka ipu ipiang sya kan ya amat peran ha lemba kajing lo senyang jong kador basnong degini kisatri ngapai kila kam ipiar kala kam kuat kala kam pengat banyak katu ke bangi nilai mencua bangi pek mencua ada ngiwan ro itu idala dia maka ilong saatman nama kidan kijaban yang tuma kajing smaru mentangi sutu lemban dalawan ya kan ya ni sutu bakan ka ayo ya kan ka kajaban kadai tengah kerpat jeri ro yakini ki para ki bangi asyong hang ni majan bakni bakin banang ni sakmat ngidai mangi bangin penkut ya kan ye bangin pensubay kan ye kanang ba lesi ada kajing le kajongi ka municipal ro tharai kan perkhat ni kenyengi ada kilai bangi ngila sim ya kata karai ne ya kata kajing le kut kajongi ngakarman ba ngingin yo be hang ni ya kata kasyong setengah kadar baslang berkawata pro dia ngakar pajuri ni ya hang ni ha kaliang jong kawata bro ba ngin kong ngojol ba ngin yasnok tilang hiru bat ka dor baslang nang ni sakman kai ka ba karai ka snong tengiru ngin rai kunta terpang sa irong baslang jongi keblai sibun ba ya kajing tristam ka jong thi ya kajing sebun mesim ka jong thi ka bakila ai yangi ya kani ka satri karno fitre sitam na ka menta ka jongi ba pi perkhat yangi temba pi ang menen ha ka meeting ba ngide ki para do para snam te kublai sibun ba ya kini ki kentian sneng jong thi ki kentian kraw jong thi bat kajing sebun jong thi bat ngakarpa bat ikisong leng kumiro ka joi ba pi tre ringkat bat ni lengiru ngi kerman bangin ya jengkat lang bat pi bagi seng samlap kiseng long kemye tang ini kublai sibuan